ba malapa le meloko ya baithuti bao ba beng ba gagetswe ntweng e tswela go pele ka Ukraine ba re ba be ba tshwenyegile kudu ge ba letile gore bana ba bona ba goroge. It's overwhelming. Yes, we're relieved, but then we haven't seen her. We're still waiting to see her. The minute we see her, I think that's when this whole thing is gonna sink in. Ba bangwe ba tšhabetse dinaga mabapi go akaretswa Hungary, Poland le Romania. Meloko ya bona e kwa e mollogile ge ba fihlile gae ba šireletšegile. It is a form of relief, I mean, to be out of a war zone. You can only imagine what it's like. But I'm just happy to be home, and I would really love it if I could spend time with my family now. Baithuti ba bangwe ba be ba tlaletswe ba sa kgone le go bolela. Beng ba dikgwebo ba kgathile tema e bohlokwa go thuša gore ba boele gae. It was unacceptable to us that young students who have got their future ahead of them were stranded in foreign countries, and yes, the foreign countries might have been abrasive, but there can be nothing worse not knowing the uncertainty that you're going to face. Bahlankedi ba kgoro ya dikamano tša boditšhabatšhaba ba boetse gape ba sotše ka bogale kgethollo ya baithuti ba go tšwa Afrika. It's very unfortunate that even in the context of a raging armed conflict, we still saw Africans in particular being subjected to discriminatory and racist treatment. We protested through the foreign minister in Ukraine. Bazar Grunewald raised a serious objection, and we reminded them that everyone has a right to cross international borders when there's a raging conflict. Go rulagantšwe gore baithuti bao ba šetšego ba tla boa mo nageng kgauswinyana.